Klinci, klinceze, sportaši, sportašice, školarci, dobrodošli u online vježbonicu trening broj 4. Sad ću s ove strane Karla, Nika. Zagreli sjesmo, razgibali smjesmo, podigli radnu temperaturu. Naše 4 vježbe su ispred nas. Prvu vježbu koju ću vam pokazati je šprint u mjestu, što znači širina stava, širina ramena. Pazite, kod trčanja je vrlo važno da ne trčite samo nogama, trčite i rukama. Što znači da ruke ne križamo, nego ruke idu ispred nas. Radimo maksimalni šprint, ali hoću da lagano osjetite maksimalno trbuh i dobijete leđa ravno. Ova pozicija nije dobra. Naša pozicija, ruke uz tijelo, ja ću lagano krenut, a cure vi me uhvatite. I vi su na 3, pripremite štopericu 2, vrijeme kreće, sad idemo. Ajmo Karla, šprint. Šprint, šprint, Karla, Nika uhvati ju. Stisni trbuh, leđa ravno, ruke rade. Idemo ruke. Još malo, 30 sekundi ispred nas. Samo radi. Ideš vino, trči, još. Trčimo, ukopane su nam noge, 30 sekundi. Još malo. Odlično. Naši 30 sekundi smo otrčali dolje, spuštamo se lagano dolje u plank. Što znači, kad spustimo plank, lagano ćemo napraviti pregib jedna noga, druga noga. Ali pazite pri tome da nam kukovi ne bježe lijevo, desno. 30 sekundi na 3, desna noga kreće 2, cure spremne. I bolje vam je. 1, desna, hop, ajmo. Samo diši, tijelo drži ravno, stisni trbuh. Ukoliko ti je teško, samo drži plank, drži upor. Diši. Ideš još malo, 30 sekundi, vrlo brzo prođe. Leđa ravno, stisni trbuh. Ajmo cure, idete odlično. Još malo, samo diši. Odlično ide. Diši. Odlično. Naši 30 sekundi je gotovo. Imat ćemo sljedeću vježbu broj 3 je poskok unutra van. Samo da pozdravim moje cure. Bravo. Klinci, pozovite roditelji da vježbaju s vama. Nemojte da slučajno sjede na kauču, a da ne radi. Samo kažeš kom. Poskok unutra van. Znači naprijed ćemo lagano poskok dole. Laktovima taknemo koljena. Ukoliko ne možete, radite ono naše dobro poznato odnoženje. Cure, može? Na 3, spojimo noge 2. Laktovima taknite koljena. 30 sekundi, vrijeme kreće sad. Mekano. Samo diši. 30 sekundi. Laktovima takni koljena. Bravo Karla. Odlično. To. Ideš odlično. Fino Nika, fino. Još malo. Diši. 30 sekundi. Laktovima takni koljena. Sjedi na pete. I normalno. Smiješak. Naša 4. vježba koju ćemo napraviti je jedan specifičan čučanj. Što znači da hoću da spojite koljeno u koljeno. S ove strane kako izgleda je za lagano kad stisnemo koljeno u koljeno, spustimo se dole, laktovima taknemo koljena, kroz izdah dignemo se gore. Ova pozicija nikako nije dobra. Stavimo ruke na koljena, na 3, može 2, 1, dignemo se gore i 30 sekundi kreće sad. Ajmo, 1, 2, disat, stisni koljeno u koljeno, 3, 4, koljeno u koljeno. Tako, samo diši. Jako koljeno u koljeno. Disat, dolje udah, gore izdah. Udah, izdah, i skok. Karla ide. Da, normalno da ide. Ideš fino, stisni koljeno u koljeno. Spravi ruke. Odlično. Sad, ovo možete pojačati, kao i svaki puta. Ovo je bilo 30 sekundi, stavite 40, 50, minutu. Ne odustajte, lijepi pozdrav sa Jaruna, gdje zdrav život postaje navika. Ćao.